Welcome back, ladies and gentlemen. This is MAC in the video again representing Making Jam channel. And today we're going to be doing an interview with a famous influencer and a YouTuber. And he's very famous and popular right now. And his name is Mimin Gangte, and I hope y'all know him. And I want to give thanks to Mimin for giving us his precious time. And what I want to request to all the viewers is that you watch this video and this interview from the beginning till the end, and subscribe this Making Jam channel and share. And I want to say thanks to the ones who already subscribed it, and if you don't subscribe it yet, this is a chance. So like, subscribe, share and comment, and that's up to you. Okay, thank you. Now let's get back to the interview. Let's go. Hotele ki pawin bro na par onen pi thejing ki pathu ka sene ma sa pen balle me pi ho le viewers ho head heading in self introduction ang ki bol thede bro ki pawme ama sa penin hitabang no nong lai lu nei tai ma cha ki hi ong le ni invite ji uvin le chungo ki pathu ka sen ke ka min chile mi min kang ke hi na ma sai kana bol wang chum bo detail in ka sei tan na ha sei be ang ke ko ka hi ai le deep highland bethlem village sam ka hi in to he ka pi kanaw te ka pa ho to khom ka hi ve ki paw me le bro mi min na hotele ki paw min bro mi min a question next na lu do tin iti ko ma ko na YouTube channel hi nong ki pat dan yo kanong sai pi thede bro min ang ki pat dan he 2020 February date 22 kan hona hin na regular kan mang kan ball nai pun isei ma banga chu newa ko na pidi ta YouTube thil ball ki do ka tha na nok lang ta a hin na ka tha na no min 2020 chu kong ki pat jing hin te ki pa ma jin the next question alu jing te bro let chile le follow how do you come up with your ideas for your reaction videos bro can you please tell us idea ho chu hinge tamnong mi ang chu nai di hin na mi ila kum jong ding hin yong le tam zo hi mi ila wa ngai ni bol lo ka na puin na mi pidi sei dam min a bol kha che enong ga bol nge iti mana ga mo bol theu ki lo hi in chu mi idea ne kan la khoma for example YouTube content sim dan ho ita bangham tio discuss kana bol tho hi na kanong acha ko na chim ne wa kong ki patna patinong se jala mi pi ngai lut na ka chan ja chan hing lung the ka hin na idea chu enong ki sian na tam ta min ita chu kong bol le ta kong lun kha ki pa me se nan sar ho zalin ako tele next question na filming le editing ho hi ana bol phal na bro software le equipment so ibp na za jiam in se pi de equipment ki tyo hi ka ha ke pina simple ta ka bol yang hin na midang banga iptc ida laptop ai lo le til editing nan nei hoi ki lo ji a chu tam zo he simple ta ki pan jing in adang hong chum tho ding he in pen ka man pen he ti lama sanga chun kain master kan ha man in na kain master chu nom kana sa in ai wanga chu honong chi chi ai le equipment ni kan khialin apps khat in shot ki ti tam zo en head do he in shot ni kan ha man in to in shot ni bayong bai hi na editing na dinga thilong nom thumbnail ho piong le tam zo nom ko san cha chu twai kain master apat thumbnail bol dan ho kana ki team chu ina ba na he ti jo wa he kain master he piti sei de ho langai sumpi hong ngai in na sum hong pi ngai pha da chu sei da ti sang atun a hoi zo YouTube hon ka search le leng ni ta banga hoi dem to ka vele le jing na hi ai le in shot kan min loi le pa ho nong mang sau sau vin
Ajo in try sa wa ka bet le kyong sa ja chu tuai in shot ka man pai yang ai tai video editing ni dingai na chu in shot za ong za no pen chu beilam pen na kitchen pen Vale next question na bro min na YouTube min elo le na YouTube channel min nin sai pi thi de thei ha ka YouTube channel min hi mi min gang te official ka tin khat chu hi le mi min gang te entertainment ti kan bolin na ni na bol tin na te ni choi yang ni na ni ka bol min gang te wa tu abana khat pen chu mi min ipi na ti ani nya ki bang ani nya ki bang na mi min gang te official ania mi min gang te official khat hi main pa he khat hi le mi min gang te entertainment na ni kom kwai ti ta sa ki pau me sei num kan in to viewers ho zo si ko ma ka sei num chu hi le to bro mi min in to channel ong sei chu to sei chat chu to channel te ni chu share to subscribe ni bol pi chu tin aban le neu khat support ni bol tin na subscribe ni bol nai lo ho nom bol pi tin hi ti chun chu he kan tu mi pi ho kan tim nom na vale next question alu do tin public figure khat hi lo le mi pi her khat na hi tan na bro chiwa hi anup nan le aha na nin sai pi theidem tuan question cho hotes public figure mi pi head iti ai le aha na pen nop na pen ati cho na nang chun ti chu ho society sunga ga selang lang pia YouTuber rian la actor actress wang le pia imin phat na talu hi pia I profit na hi umbe sia lo hin na kai mu na chu lang khana chu mi zat nang nam dang ho kon call ho hian lang English ho khoi le pia khat vei thuang ne le cha ai lo le in sung ki wa na thia thila bol hi win cho ta na ko frame ni hi win ho chu piti seidam ipa chom na pen ti ai le for example la bazar ho ve lai ga chi min nang chu YouTuber na hi mi min gang te ni ha mai lo le ti YouTuber bol pa nin te lim ho en kila pi e lo le subscriber ho ko na tweet ti ho vel na ai lo le ichi le va le na ho boy na neu kha kha tu kha ong le nang hu ti ni hin tu ni hilai ki ho khon umina for example la chu ken hin ki tu pi ngai to kho chu khon na pen hi yang din na dang wang chu khat chom na be asiam lo hin na ha na khat chu hi ai le lang khat mi he ni hi ai le de banga hi fe pi ha public laung ki mo la ngam ta lo na min ipiti sei dia itil ball chun ki he lo ding hin chu miem chu koi ma perfect ki lo hin na ichi le va le na ong ipiti sei dia min mi min gang te khone le pia ball khel de o elo le pia su itaba YouTube to reality ti aki bang dem aki khedem elo le ti dem ti hi amet jing ke de hin ne chun chu ma pha cha chu long ya la sum the miem ki perfect lo hin na aku ti ya chu min sei da imei mu dan pau to ata ayom dan pau hi ki pa pit sei da public la ila ting le dan to dan hong hi pa dispin angai yang hin na chi chu lang pia pit sei da public la mai le ki vian hiala pham pui ti dei mai yang hin na pit chu ha ana pe ni yang hin te adang wang chon nom so ke nong le mi nei mu do la chu pa dispin nei ta ngai elo le ti chu I subscriber hi tamang lungyal nei ti the ya chana chi hoi deu pen ti ha ka na pen to na sei chu 100% kan pomping kan het team pi ma mai bro me cafe kan feel pi het team vale next question na lu tin na favorite YouTuber le influencer ko idem bro me in sei pi thedi favorite YouTuber kiti hi ken ngai sang tum tiong ka nei di pon ji chu bol ko ngai sang jing hin na atia mi atum tala ngai sang ki tio he piti sei dia langkhara chu henge mi na chu di monga hi ni jong le ke lungyal da na wang chu ngai sang the YouTube channel ni no wang chu ngai sang o min na ke chun society sunga chu
koi macha vet down ka nei puin bia ngai sang tumong ka nei puin na level ki bang so kya ka koi hin na mi usi ama chu akhutin athil bol akhuti ti ka sei tumbal yong ka nei di pona bona he ka bet no mai yang in na koi macha chu thiet ka nei lo wei yang nan sar chu hoi wal be che bromin ka de but next question na future upcoming YouTubers influencer dingai if advice na pino mai le advice pin na ne bromin nen set pi the dio ha ki pa me chi question chu hoi le yang in tu lai atam zo he ali na niau pe na pa in khan to ne dong zuin social media platform he chom chom ong min YouTube long tam ta ho nam sunga society sungang tam ta tha ong dinga hin na cho ki pa yo min he jong le ka sei nom khat chu ki ho bol tin la chu YouTube channel hong he na tam be sia nai lo hin na subscriber ho long aha jiang hin tu lai ga sia le ne content hong hoi thi mai le subscriber chu tai wa khat ve ai tai mu thia khang jiang hin na kyo bol tin la chu subscriber ho long mi ko mai na ki taw le le ti yong pha loi ho ko ma ne subscribe yo ne subscribe pi ai le pi ji sei dan ne the man ni ka pi di ka treat de ti ho he anom ji thoin mi na chu na for example la chu anop la tot ta ga ki sei hin tu la nga YouTube influencer hong tha ho ko ma ka sei nom su ai le YouTube channel nei ki ti hi thiang number 1 na hi lunglet angai in na lunglet angai in ban le pi ti sei da public maintain mi pi la di dan ai lo le ham le paw ho pi ti sei da miem chu kamin kin pi kamin ki thi pi hin na ya chu YouTube channel lin hong tha ading ho jong he ka sei nom chu di YouTube channel hong ho jo sina no lungel da na tu bai sumu ding ana koi hi ni yong le sumu bai lo hiel jiang a hin nan hon teu la chu na hiat dio tam zo hang pi hong ko nong na hiat mai the na bro YouTube video khat ve ni ve lo sum ki mu yang a hi puin na monetize bol deng ong i chan phat ki sulu dam tiong he tam zo hiat nai lo du hi vin ai ye chwe nong ini til he me men i tu kha ma sangai ma si ki he thiem lo a hin ai wanga ei ma chunga hon thun pa le me si ki he thiem be ma hin na a ko ti chon tu khang tha i pu ne hong tha ho hi ka sei nom chi ai le hon nan hon ngal ta hi ai le lifetime in zui jing in lang khat ve ni ve thua kana sei jing ke interview a jong hi adang ong kana sei khata na ma sang kana sei hi tan na hon nan hon nga hi ai le bozom jing in lang ai lo le hard work ta in zui jing go win lang khat ve ni ve thua ta lunglut mana I bolai le khat cha kan lo in nai ma sang to wa lo hial jiang hi in ai tia chu I public figure I hung din thein dinga ngi pe hard work I chanam phanung kila hi na tia chu YouTube channel hong tha ding hon kiniaw sa win lang public la na chi tiang le min mi na chu subscriber ho na bi sei da thungai lo ta bet comment hong mi na an piding nei chi chunga chu sila pha hi dam sungai khelai tia di monga hin chi te ni jing di monga hin ti chun hong tha ding hon pe alui ho he pi sei dam YouTube bol ho jo si sumpai nei muding jiengwa nei mu lo diwin bulin kan sei ma sa ni ye chu mu dinga ho bai yo he na process sao tam jieng he chan he tai sang process aban mana jieng hen ti chun non ngal diwai le lunglut tain hong win lang tabanga tu la ni pi nom ha lo iti pan la ding han pi chu gelo win lang adia chu number 1 chu lunglet ngai ban le editing ho thumbnail so bordan hin ki thiam chu phot wen la ban in chale lam pi pyong min tin ka sei ma banga chu lunglut na nei I lunglut align hiya ai wanga zui pe lo ti dam ai lo le mi bol mana bol ki wa chu thing tan sen lo wang lo thing po win na tin ai chu ai ho nam sunga hi ga sei dinga
ki sei phat na lang sa ngai ki sei se ni nan tum sat tam zo adiu hin na ye chong ki khop wa le ngai tan na ai to lai ki liang le je ngai hin ti chon na lunglut ma hi wai le ka sei ma banga chu number 1 a camera kap dan ki sin dingu camera kap dan iti min kap dan lunglut thei dha mai lu le chi itabang content sim lang mi lunglut thei dha ma ban le editing dan ki sin ma sawin lang thumbnail bol dan ho ban le mi pi iti tabanga kai hoi dinga channel ai pui lut thiam tiwa chu bol le chu na chamba nang in se ngai lo subscribe bang nei bol pu ti ngai lo ne content hoi ai le chamba chu direct a chu na len to ding hi na ti chu na abula chu nang ma na ki pat ma sat ngai na hard work ma sat ngai min kama sanga hi sei siet di mong he ta na ki la lawang chu na lol hi ding ai ne wang kam sei siet ki toy ke ka za pe poi ka ngai ngam pu na tia lawang chu i lol hin mala ala zong e barong ma na hi an hi su deu du yang de na ti che ne yong na sata pa na ki lai chaning ki long hin ti chun an hong lui ho hen lang hong tha ho yong le kaya ko nin piti seida ka sei oi piti seida asilang en gial hi win lang pan khom hi na hi lunglet ding hard work u win lang na lung tup tu ni khat le min jong a lol hin the le ke ong ka lol hin the ding e tin pan la lew chun na successful du ti chu kan sei the chan chu tan te ka ki pa ki pa me answer hoi ta he tua upcoming influencers ho hi lo le youtubers ho di ko ma kan sei num chu hi le tua bro mi na sai chu advice hoi ta pai di khat cham lo chu nai khat wa le chu enjoy le nong za ka na pe diu he chu na ki la thim ba le ti kong sai no me ban le next question na patinin pha sa le ipm na upcoming projects honin sai pi the de bro min upcoming project ki to hi ba sei danga chu mi na chu di mong a hi na chu tu lai ta e ke yong piti sei da ta da na ke jin YouTube video e ke active zo be ta pon na mi subscriber ho yen nang e lo pa ong le tu la video nang sim kha ta pu tu lai ta e ta sa e ta lim le mel ve na wa he dam sil sela nei mu mai ti nong le ke tu lai ta ka sung lang hat lo hi na ka sung lang boi hi tai lo le ai ki jen ko ma hin hi ti chun viewers so jong nong hon lung la hi win lang ke ong ni khat le kang kam bek ni ko min tin no nong lung la dai lo vi le ni nga win lang ke ong kang kam bek ma ding hin ka no mi ni jong le miem su ma jo i damai le me yo se abai sangen hi na jong le bai abai sangen tabanga hi in i dam lo wai le i pa lunggelin jong le ta sa acha lo le me yo se ki bol pe lo hi na ki bol the lo hi chun damai le ke ong piti sei dam YouTube video lang hian lang ma ban hi kal ka sung be no min na kal sang se kanok ma hin til viewers ho dinga hoi ta ti hi ka lunggen hi jong le lai ta sa le dam monan ka nei ji a hi de banga ke ki thelo ne ne team diwin chu kan se le tin te ka ki pa min viewers ho le hi lo le fans ho jong to bro mi ta ata sa condition ho lampanga ama physical health lampanga hin tauna jong ani he do PG win na wale nge chu to se chu ibona za do yin nge kan pa chama mai bro wale next question na lu rutin talin na ho ma jing na bro na len hola a hi kan tanan hi pi lo di dem ai lo nang bo se na ki he mi ko man so kha be lo ai ba nang chon na ki he thau ti koi ma cha he kha be lo talent hidden talent na nei pi hi de Idian talent kiti chu ke tilom loma min gyale wang chung talent ne ya ke di win pathianin miem chu aza chumchuma chumchuma talent ei pi hin na talent mang cha thelo hong mi na au min na talent talent wang chu a het ei wanga ball pe lo mi ti ong ki da hin na talent kiti pathin long sian za lawang pathin ka talent ei pi oi kenong ka zo khamin kamang chai tin ka ki gel jing in na ai chu miem chu line chum ma hin khen khat bang seya sum hall ti omen ai lo le football pe asum hall ai lo la sa thi ma sum hall i lo YouTube bola sum hall ki za chum ma pathin mi pi hin na ila chu ki gel na bang pathinin to ka thil ball ka YouTube ball lampang ho wang ki to
ประเทศ EPE แต่ก็เกียละก็บ่เลยยังไงนะแต่เล่นชมชุกนี่นะเวเตยองเลยalhang pia mi het he dengan YouTube content creator chu hin alhang pi dawin te ti chu ka san se na Di pa me Tele next question na YouTube channel la hi bro min na plan elo le na goal ho new khat nin sai pi thei di ve na future goals na elo le plan na ho YouTube channel la ding an ne mai le mi na pan chu ma ni lo kim lo ding hi na ke ka lung gel da na chu new khat se lang miem chui da mai le ni khu khat le ke lung gel da na chu kan ka ti hin ke chu ka da mai le YouTube channel ka nei hi wa heปะทีลงเสียกิดามาเลยจีละจาวกินอินตินนะจีละจาวอินในที่องเลยYouTube เนี่ยลงให้ดามาเลยcouple ละไงขัดฮอนเบียมองๆก็ตีกินก็โซจีนูโตกิทัวบอลดิงนะจุ่มไปเลยบอลดิงตีจีนูขัดฮอนดิงจองกะลงก็เกียเล่นบางเลย PhD เดียจีละจาวตัวว่าคอมนะเอเลยmemory crane ตั้มตะยอง PhD เดียมีanabol man lo ti taute siya YouTube kiti silpa ta hin na mang platform hi amang tulay on society song amang khiel tam ta ta wen hi jong le amang khawa dinga wang hi ne amun jong hi elo le min than jong hi min jong het be eyong ki pachu mi yong pachu ma hin na society yong pachu ge hin iman khi lo wa chu inam song min si phung le chang min si a hin tia chu ke yala na wang chu ka tup chu hi ai le ji cha hin dam le hang ke tin ni phanong le jinu tong pya mi vet nong ti ding tian pya kopulus langa chi ting to tam ta lungya ne hi ni wanga piti se pa thinin pya ka lungyal chu in ei su brit pi nai lo hi na ei su brit pi ni lawang chu ta mal tu sang as dewa khud dewa ka bol gut na lai hi na to ai trailer ta banga ka koi hi in ai da mai le se ma banga chu li ta ki nei phat le chi sanga hoi zo content nal ta na ina mu kha lo nui ja na the ha me lo le ki pa na the am tiong chu ina bol khom deu chi chu ka lung tup ai pen deu na chi chu hi de ke pa me plan hon ni sai pi win a hoi thi ma mai bro abale next question alu de tin le sira gam na jin num na pen hi hoi lai hi dem bro na jin num na pen gam jin num na pen ti le na jin num na pen tu ya hi ti di ta chu tam de che na mu ka mu num na pen chu pita Switzerland te ka mu no min na Switzerland kiti ho ai lo le France kiti ho na piti sei dam mun thieng he ka bet no ma hin ke hin piti sei bon in ki sei chai ki sei le wang crowding hin lang pi Switzerland to France kiti ho na mun nom piti sei dam ho langa piti sei da ho lang kiti le India sunga wang he chi nom na be se wang su ka nei be pon yong le adap la ka tha no min na ke adap la ki to he peaceful na mun hi kan no ma hen mi husan be alo ding ai ma peaceful theda ding to he ka tha no men Switzerland wang su ta dia wang su ki chi zo le wang su kan no ma he chalam pang wang su ki ba chet on ne bro ti le tele next question alu de tin ro nang long gel me o na gel da na tu chung wa ka bi ko zo din na ta sana na opinion khan hil the nan tang gila nang opinion ke opinion awang he pili sei da world cup su anu ma jing tu lai ta o ma hi in ke gel da awang su France jong ka ging cha thoin na France ban le piti sei dia Portugal long ka gin cha tho hi ni jong le Portugal hi piti sei dam player tam ta hi ni jong le ama hi Ronaldo hi piti sei da 41 years old ta na han be se ta in ki chim thei be ta lo hi na ai wanga ai ho lang national world cup pe thei ding kum som le li la khat wang ko i ma cha di ta san pon na ne lang ki tim zo ko i ma cha em po wen tiang ga siang na
wa langwang chu ikipaong le zoo chiet ong le zoo hi ang na ni nya chu ki vop the hi ven amo chun to tamang chu ball be po vin amo chu pi ha games langa ong hilo le ne la cha long kitim ma ma yang tu chung hi ka ga gin cha dola hi Argentina ka ging cha in Spain ong ka ging cha in ban la France Portugal Brazil kitio hi chang hi ka gin cha deu hin na dang hong hi gin chat mo man pui ti mo man pon aki che mo hoi thei su ke in to round of 32 hong apang ni to hi ke hi Ronaldo fans ka hin na Ronaldo ka ngai sa nga hin Ronaldo hi pidi sei dam ama ko mi tampi in se yong leo pidi sei da ma a thiep ja hi chan khulung ai po in a hard work ja hu chan khulung the ti chu mi em chu mu do the hi a chu ke akipi dan pa ko ngai sangin na ma ngen ti in sung ang pi nga hin hard work hi chat le lung thi ken Ronaldo ka ngai sa Messi wa chu ka dia mai pu ka vet no men na ko ma cha so che ka nei pu nong le ma chu Messi chu multi talented mo mo ngai na Ronaldo hi tu chung hi ken ka dei sa da na hi Portugal te hin la liao ti chu ki dei sa hin ni wa nga i chan hung lung diam ti ong ki sei the lo hin na yong le lung gel da na chu Portugal chu ki dei sa in Portugal la le ti chu kan no ma he chi chan chu in te na Nagia so chu fu thei ma mai bro min vale Ronaldo lampanga chu na ki long Ronaldo ka ngai sang ka in mar na khat chu a discipline pa ko na discipline zui pa ko to hard work to discipline pa ke long ka mar mai sai ti nagia so hoi thei ma mai aba le next question na bad comments le haters ho chung chang a hi pi senu bro min in sai pe dio ha so kana sema banga chu ka sei tain nam hin choi dam sai si le pa he ki lai tian mong ding hin tian hi di mong chi chum khat lowa khat i theilo khat lowa khat i theilo hin na chi tian ni he angai na koi ding hin na ye chu kharin nan sei phat ding kharin nan sei si ding ti chu lo theilo di mong chi chu ani ana ke ron khom sa ai hin chi chu khat chu achu ma chi khat ma chi ta au mai le chu ti theilo ding hin na ani ke ron khom sa ti ti ngai bet comment ko good comment ki ti ani na chi khom ngai din ka kai yala ka mui na ye chu khani achu ma ka pe nai le boy ding khani ani achu ma mai le boy ding he ya chu ani nya he bet comment hi yong le ki san thim ngai good comment hi yong le ani nya pe ha masanga hong long zau chi chu ki san thim ngai hi na chi tian he nya ki ron kho mai le alo linge ti ta kya to he chu kan sei nom he na sai di vale adi last but not the least second question chu hi le tip na nup ma na bro min ai wa na tip the mo lo khat nin sai pi the de pi hi de tip nan kanop tip the lo ti chu tip na nup nan tip na ni ma sang na tip the mo lo khat ke nei hi la na lo sin cho chi chu mai wa nga chu pa amma sa chu piti se da direct a he pa ki gyal lo pa tin lo ke do aji hin na ba ka thiep nom ka thiep the lo tyo he se ma banga chu mi hem chu piti se idam ga ki hausa ke tabang kon ga katin ga ki hausa yeng elo le itabang kon ipa jip le karo ga ki ne yeng le ti chu ilunggela chu mi mina ji nga hin na mi pa ilunggela chu kan kama sanga hin tu ang he ikeu pe da bang hin kama sanga hin pa ne the tu hen lang ai lo le mi tam tai nei ve hen lang tyo he na pa ki dei sa ai bang ki chang the lo ta bang hi chu cho ta bang chu hin tin piti se idam sum long ka de wanga kalungge lai ka de tam ta ka nei wanga ta ka nei lo ta bang chu in na cho lang pang chu ga sei ding ai le
tama tam yang hin si sian wang hi pun na chan chun ngale hen ai yang ina ye chu che la ta tam sang sam din na ai ko tele last question is na bro bro min last question na lut na fen zo si le mi pi zo si pi na vai la no bro min in sai pi the du ha cái hi ai le mi min gang tia chini ni he diwin cái gang tia ka hi nei wanga hi phung le cha ngai ki hian ngai poin na ye chu gang tia ka hi mana chu pi se da nang in tha do pa ho ti pa na tho ti wa chu nang khu ti tia ke ti tia ti aum lai sia choi nam sungu society chung khang to thelo ring si ai ti te ni tin gop kho mi ti win nang khu ti ke khu ti pha de ta lo ya chu ken gang te paung ka he in pathin nung se pau ma zo si tribal sunga hian mo ka nei lo hi na ti chun ka pau ka tho lo wa ngai khu ti kha te ti ni dem hi win lang to ka tho ong hi ka pau ma hi na ai ki bang hi win koi ma cha wa avi ho di hong hi nam zat dang nam yum po ta khat chi hi win na ha ti chu ke pau me tu ni nek an jam official ka ti in amo chungong ki pa tu ka se in ka kan kholi ka interview kan bol nau he nge mi na chu na dei lo tau pe ha sei ling lel ki ti mi na di mong hin koi ma cha perfect kim lo di sun na entertain mena ni la win lang ki pa min ka YouTube subscriber ho hen lang ka family member zo se ka YouTube channel sin Mac and Jam official YouTube channel ngi ngai lo ni ta in subscribe na bol win lang ki support dil ti win itabang o hoi mama jingin igam sungwa cho tabang ya poi mo hin bol the chana mi line chi sang na se jole pan hin la ha la be siam win lang content no hoi ka sa in ken jong ba na hoi tabang hin bol zom jing win lang ke ong na jo chan ki support jing ti win avi ho jo se ma banga chu chi serious na la lo dingo se hiel ball hiel ki chom di mong hi le si chunga hi ti ni akran khom jeng hi ti chuna ne mil lo ding hi na ti chun abio sin entertainment na vet dingo feeling le lom pa ong le ke team dingo abio si ma banga chu ke yong pathinong sia tu lai ta ka se ma cha ta sa la ngai ka dam be po in YouTube yong ka kan ran zo be pon kan ran zo ting le da mai le olola kong comeback din i video nal ta tang en ke mu to ki di ben ya chun tu ni interview in bol ho chung chi ki pat kan na ho te ni yong ki patu ka sein idam bai le video nal ta ong te ki mu to ki tai tv ya chun ka subscriber ro sin Mac and Jam YouTube channel ki ti wang he support na bol te tv lang ngai lu be san subscribe hon na bol video team he san na ka ne chan chu tan te ki pa am bal be se bro ki pa thu velin kong sai num ki in ba le na phat man tam ta hon pg pa thu ka sai num ki in bro mi min gang te aban le na zong bro namala na project ho zong pathin nan ma pui jing in tin na ban le na dam the na ho zong chu taw na hon ki he do tin ta na hon zong het be tin mi pi ten zong aban le nang zong ma chal jing in nang na project ho zong ban le na youtube ho zong khang ta pathin nan bu hen lang na aban le ngi ki pa thu kan se no we ki pa pi zong nan no be bro okay ki pa me